Times of Mizoram thir tu te chibai voin hi July ni sompani ani a chanchin thar sang sang kan ngai thale anga India sarkar le naga te anin bele ta BJP sarkar diklojia Enforcement Directorate anti kholo dante Supreme Court rorel na BJP sarkar ta namwal phona tite kan ngai thadon nia Manipur Assembly Secretariat malak na meiteiten riat andu Kansiat angin Kuki MLA somten separate administration andimana khathilkha Manipur Legislative Assembly rules zathumna bochiat nani in ansoya Speaker thokchom setya brata hena complain an siamani Manipur Assembly Speaker chuan tribal MLA somte chu so cause notice June nisari khan apea June nisom parma a in soifia na thelu tura riatir anni Meitei te chuan Kuki MLA te hi disqualify an chak viau lain dan mit atangin paithak na khoppoi an khoilo nge ni huntiam abo hnuwa po nisom ni pali lai aliam to a Manipur Assembly Speaker malak na riat zuitur om talo hetianga Manipur Assembly Secretariat angoi ta ka chuan Meitei ranghrui politician Ozoi chuan Manipur Press Club a chanchin bumi te komin Manipur Legislative Assembly sompani na rorel tu India Constitution hnuaya rin omna thu intiam MLA somte thilti kha thilza thak tak ani mi puithan palaiten dan an bot sia hi thilngai mo om tak ani voin thlenga hremna lekko alani lo chan hi kan thredu a Assembly Secretariat hian an malak na mi puihriata puangza ro se ati ozoi chuan MLA somten in soifia na an siam hrimhrimem ti azot bok kan riat hrimhrimatan Kuki MLA somte chu hau kholet kipgen sai tu ngursang lursanate tipaimuk kimneu hau kip hangsing saikul let pau hau kip tengnopal elem khaute chorchanpur let zamang hau kip henglep chin lu thang singat paulin lal hau kip saikot nemcha kip gen kang pokpi le wungjagin walte thanlonte anni kan MLA te hian meitei te ma in soifia trul anti arinom chia lova andu le lo disqualify te se hetiang boina kara MLA ni rengpo hi hlokna aom lowa omzia anei ran lo India sarkarin NSCN-IM le NNPG te abetan July ni som pakhat nimin khan India sarkar chuan naga te ador tran le toa New Delhi huna in biak na hian NSCN-IM le Naga National Political Groups NNPG te antelani Lok Sabha election nai to a Modi sarkar chuan Naga political demand hi chinfeltum ni om takin ma alatan le chu ania NSCN-IM le India sarkar in biak na nun ber chu kumsang ni som ni pani September thla khan ania khasom nuwa anin bele thei rama nakum Lok Sabha election ma hian anin rem theipo arin omchia lawani kumsang ni som panga khan Indo-Naga Framework Agreement anziaka kumriat avaitrep to mason na mu turaloi aomlo Central Sarkar palai interlocutor RN Ravi chu Nagaland Governor anhanda a engimotak chu mason na aom anbei seilain mason na omlovin Tamil Nadu lama aliam sanle to a Modi Trump ni na azodon trepa Naga political issue an ngai poimo le ta ani RN Ravi chu AK Misra chuan athaka AK Misra hi Naga interlocutor ani maibaka Ministry of Home Affairs Advisor ani telboka Manipur SOO Group le Tribal Demand chungchanga India sarkar rinrol ber ani Kuki marte demand ti puitlin antum tak chuan Naga political issue chinfel masak angai kanti fokha tuntuma NSCN-IM le NNPG in biang na hi abultan na han ni hlau se adum ngot mai Amaro chu Home Ministry in Manipur boina chuichiang tura inquiry commission adin kha tharuk lai hun pek anni a November thatop thleng hun annaya chumi ma chu India sarkarin thutluk na asiam arinom chia lawani Mamata Banerjee nauten Manipur tlo don Modi nauten West Bengal tlo ve thung don West Bengal panchayat election vok veta mi somli pangalai an thitoa
จุติลายินปัญจัย election result เรียดไทยจีน่ะเราเรลไลตรีนมูลคอนเกรสจูอันเจทัดเฮ West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan Manipur buaina asoi chuak fawa Manipur tlo adu thu Home Ministry hena adila reitak chana amhu lo nuwa Home Ministry chuan All India Trinamool Congress palaiten Manipur antlo aphal sakta a July ni sompalik hian All India Trinamool Congress palai mi pangate chuan Manipur buaina zirchiang turin Manipur tlo antuma hemini vek hian BJP MP te chuan Panchayat election vuak veta tharum tho nate zirchiang turin West Bengal tlo antum ve boka mit aya mit ha aya ha anti ni berin alang West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan BJP sarkar in West Bengal hi Kashmir le Manipur anga siam antum ti in karliam ta khan alo soi to a Panchayat election a hetiza thi an hi BJP politics wang ani theina lai a omani State sarkar thunai tu chu TMC aningeya amaro chu election a hichuan central sarkar mo phurna alian zo West Bengal Pradesh Congress Committee President Adir Ranjan Chaudhary chuan tihian asoya Home Ministry chuan Central Security Force te chu West Bengal thlengtlai turin ahia tira hei hi Trinamool Congress ten vote anrup theinana ti anni BJP le Trinamool Congress hian New Delhi a inremna an siama anin remna ang chuan panchayat election a hian Trinamool te an chakanga nakum Lok Sabha election a BJP paikhak tuma opposition party te antan rwal thailo nan Mamata Banerjee hian ma ala donani ti in Congress hautupa chuan asoi thudik ani le ni lo chu hunin a hrilanga engpo ni se West Bengal sarkar chuan security force tamjok alo dil to a Supreme Court chuan anhol saka Home Ministry in Security Force te adilay ni in Congress President hian asoi boka somli pangalai thi na hi central sarkar wang ani thei Manipura miza somli lai an thito a BJP MP ten anlatlo lo lain mi somli pangalek thi na tlo antum hi anrilru adik zan lo ti achiang hle Supreme Court in Modi sarkar thilti ati top sak Enforcement Directorate hi India rama economic sumle paithil chuitu le dan kengko tu ani BJP sarkar in Enforcement Directorate manga MLA te ati buaidan kan reveka Delhi AP sarkar nam thluk tumin AP Minister Satyendra Jain le Deputy Chief Minister Manish Sisoda te an thlema ma se BJP thlemna an no lawangin Enforcement Directorate chuan corruption thubuai siam sakin an mana AP Minister te hian diklauna an nei veang politics ani miawa soi lolai tak zo ka chu AP Minister te hian BJP an zoma Delhi BJP sarkar adin chuan Chief Minister le Minister dangte pek an tiama ma se AP an phalsan du lo wangin corruption thubuai an orta jok ani chutiang bokin Maharashtra BJP a sarkar thainan Shiv Sena MLA te an thlema Eknath Shinde hovin Shiv Sena MLA somnga pathumten BJP an zomani chuwangin Uddhav Thackeray thruai Shiv Sena sarkar atuta Shiv Sena MLA te hi Election Commission of India chuan party an chua san wangin anti defection law mangin a disqualify mai thai BJP in Maharashtra sarkar achel mek chu ahlo thai dona chuwangin Nationalist Congress Party NCP MLA te an thlem le a NCP President Sharad Pawar laka Ajit Pawar le MLA somthum paruk te helin July ni thum khan BJP an zomani report then khata chuan NCP MLA BJP zomthar som chuang zet chuan Enforcement Directorate atangin lekha andong ni in ansoya BJP zom lota se corruption thubai ortur anom nual ni asoi ani tichuan BJP sarkar in Enforcement Directorate ED adu dua aman thei chanchu an hotupa Sanjay Kumar Mishra wang ani Modi cabinet chuan kumsang ni sompariat November ni sompakwa khan Sanjay Kumar Mishra hi ED director turin arwata heti hun lai hian ED director tam hi kumni ani ata matop dona November ni som pathum sang ni som ni khan
India President chuan order masa thiatin Misra Tam chu kumthum turin asyam dang lama kumkhat dang apot seiti na ani kumsang ni som ni panin November tha khan atum thum nan Modi sarkar chuan kumkhat dang apot seilia kumsang ni som ni pathum November ni som pariat thleng hun pek bel ani kumhni lek ED director ni turkha kumnga lai achel don tina ani BJP du dan taka MLA te arik rap thina wagin BJP hian atam po seisak atum viau ni in alang hetia BJP in uchuak taka Sanjay Kumar Mishra adu sakawang le enforcement directorate chu MLA te waunan taka anmana wangin Congress hwai tu Jaya Thakur Randeep Singh Surjewala Trinamool Congress MP Mahua Moitra le Saket Gokhale ten Supreme Court an khinga Modi sarkar chuan Supreme Court achak thainan Central Vigilance Commission Act 2003 chu amendment siamin atidang lama ED director chu kumni atan ruat ani photanga atul chuan kumnga thleng hun pot sai thei turin asiamani Supreme Court chuan July ni som pakhat nimin khan thutluk na siamin atum thumna tura Sanjay Kumar Mishra tam po sei hi apom saklowa dan lo ani tin Modi sarkar thilti anol Supreme Court chuan Sanjay Kumar Mishra chu July ni som thum pakhata chuak turin atingal bok Sanjay Kumar Mishra hi Lucknow Uttar Pradesh mi ani a kumsang khat zakwa somriat pali khan UPSC avoi khat exam na Indian Revenue Service amhua Gorakhpur Uttar Pradesh posting masaber amhua Agra le Jaipur Income Tax Assistant Director in amdeu charcharani Uttar Pradesh BJP nen inzomna thuk tak anlo nei thin ni in alang ato pa chuan Supreme Court in apet chuak tangenge a Modi thui ruai BJP sarkar hian zana chang an thremia lowang Sanjay Kumar Mishra hun chunga enforcement directorate in mi aman te hi chua vek turin Supreme Court khingle se thaturani Modi sarkar hian institution zongjong hi apong swal vek ani ber July ni som le ni som pakat te khan Supreme Court chuan Manipur boina chungchang petition chi hrang Chief Justice of India DY Chandrachud Justice PS Narasimha le Justice Manoj Mishra teben chuan angai to a Senior Advocate Colin Gonsalves chu Manipur Tribal Forum tan adinga Kuki zomi marte tan army te ven himna adilani MLA Dingang Lungang mai Hill Area Committee Chairman chuan Manipur High Court Order Mars ni som ni pasaria mi chu akhinga Manipur sarkar tan Solicitor General tu Sarmeta ading ve thungani Supreme Court chuan Manipur boina ti punlunnan court sangber man athai lo ti in hialwak aphal lova chuai chuan sarkar malak dan tur thuron rotna in neite ron soyula court in dan le thupek akeng ko thailova sarkar thunei tu te malak dan tur aril thaya chumitan chuan pol sang te thuron kan mamo ani ati Supreme Court chuan naktuk July ni som pakhat khian thuron thadeu min peru ti in acha a chutiang tak chuan July ni som pakhat hearinga khan Zomi Student Federation of India ukil Nizam Pasa chuan thuron rotna som pathum ape Supreme Court chuan Advocate Nizam Pasa an rotna athlen dan le atongkam mante tha ati hle a arot na te chu athiang lima adika court officer omdan tur diktak ani ti in Chief Justice of India DY Chandrachud chuan asoi Zomi Student Federation of India ayo in Advocate Nizam Pasa an rotna som pathum athlem te chu pakhatna Imphal Hospital sang Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences morgue tiamin mithiruang alaoma mibo chinthriat lova om an chungten heng mithida na mortuary te hi antlo thailowa sarkarin mo phurtu officer ruat se an chungte an thinge an damnge ti hrelo te tan anen fiat thainan ven himna thatak pe se an chungte ruang omani chuan thataka an vuiliam thainan ruang hlan ni se ti ani pani na Hill District Hospital ate doctor anom lova Union Home Minister in atiam angin Hill District Hospital doctor da ni ro se pathumna Hill District Hospital damdoi khol le mamo chi rang in dailo na ngai to thuai ni ro se
pali na Chorchanpur Medical College student 10 class unlock thaina tur JNIMS Imphal ruamhan na siam ani angin JNIMS RIMS le Imphal Medical College sangsang azir Manipur pona omtetan ruamhan na siam nivero se pangana Manipur University chuan exam buat sayatuma amaro chu affiliated college tam tak chu relief camp amhan mek ania tin zirlai le zirtir tu tam tak chuan anin le local sanin relief camp le mundanga te anoma exam hi thul emo ti khotlai ni ro se parukna Hill District Tribal 10 Imphal Airport anla zo ngam lova Imphal atanga helicopter service om ang hian Chorchanpur Kangpokpi Technopal le Aizol Guwahati in car helicopter service tirni ro se pasari na tunhai khan Jio le Vodafone network hi Manipur state anungri lova ti nun le ni ro se pariat na June ni som ni parukhan Manipur state sarkar chuan no work no pay rules apuanga sarkar nathok anha jom lo te chu hlo ti topa awawa hei hi su ni ro se pakwana relief camp hi Chorchanpura za panga Kangpokpia somnga paruk chandela som tengnopala som panga aoma tuin tur ei tur le thildang tam tak tlak chamna asang hle petitioner hi mamo chirang rang alis thelu phalsak ni se state le central sarkar chu mamo te supply tura riat tirni ro se somna Honorable Court in the case of Kausal Kishore versus State of UP Sangni Somne Pathum for SCCA Tupek Achwangin he court zaom takhian Tupek chwa se sarkar official le mi poimo ten boina tiso sangjonga tongkam siam khap ni ro se som pakhatna Union Home Minister Khan Security Advisor Kuldip Singh Chairman Nhwaya Paul Pani Telna Unified Command din RMTya amaro chu vointhangin Unified Command hi Chief Minister N Biren Singh Chairman Nhwaya nei alania hei central sarkar din na anilowa mipuin security force te andrin thainan hei hi tidik ni ro se som pani na sarkaral thuam ruk chwazat mulet tozat le avaya mulet tura sarkar malak na status report kotin kowro se som pathumna court zom takhian na anga lutuk lonan Supreme Court Judge Pension to Chairman Nhwaya Committee din ni se maitei le kuki ti ayo telin tranpuina chomdol na le malak na rang enfia thin ni se hei hian relief camp en kolna konga hlei le thlaibik na ya thilti ati bodona Manipur sarkarin relief camp te vilveng tura minister le MLA arwat te jinga kuki zomi mar pakhatma antel velowa mi puirin an hlo lo khang kan soitak tekha zomi student federation ukil nizam pasa rotnate ania Manipur le central sarkar ayading tusar meta solicitor general of India kaltlangin titur chirang kotin asila Supreme Court chuan central le state sarkar chu mipui in le low public property te venghim turin ahriat tira buaina wanga biak in le khwa hal chiate tungding le turin sarkar chu sumpe chwak turin atibok tin Manipur boina thunun tura lawyer sterot na chu cholkar khat chungin malak na report action taken report thelu turin solicitor general chu hriat tir anibok ole tuntumatan chuan khati jong kha nile phot mai sela chanchin thar naktuk lama ti chwale kan tumdon nia